Kablej guni fibro sesin pat te hakane ka video umta ngan pensyai yakitu kiba sutu bakla nomor ba bon bagi ba sutu bakla tang nai komen kiba ki komen te ngala su syai ba yang bon kiba sutu bakla te nam ta jong ki ba don ru ki mo komen ru yo ki sutu bakla te haban pensyai te kidon kiba sutu bakla spang documents kidon kiba sutu bakla kimut banga ngade manga uba pelai ki kampulit te idon di komen dengan sapen iru ya kata akan nagodori la dom ba sipang katarik la penkari anak sitarik sika pratarik yang teng pratarik la pensage no pen bu biang no katarik te la dom pen man yang nyebut ba ngade manga iba pelaj kata ga kampulit te habai de bat kane ko wei istu bakala ba ngade manga ba pelaj kampulis mo dengan puli komen kono ha khando kador ka subara ngamti bre senrang ne kan theng ngamti bre mangan puli di comments ngamderi bangas ngau thut ya kata kajing comments ka jong i ndai nomor yo don seki weru ki sutu bakala kumas tu mai pada mbanseri haban pensyai kamtam ki nongkondong ki ba nang duna ka jing nang jing tip e baro te takadau haban pensyai te hinai ong no ni garteng neng nong te ong no para banget na yo komen shu pi yo uni ubreu bathok ngamtip re ngathok hai sama ikono enga bang ngathok bathok palat naka shitarik poi pratarik naka pratarik poi panban syaka sanpho tarik klumar kayodu takapor akan nela stu syai ba imut ba ngade manga ba pelaje ka kampulit ba naga shitarik ngapenjangai no syaka pratarik naka pratarik ngapensange biang ngapoi syaka sanpho tarik tip yo sanpho tarik syai ngamtip shu kata te ilas tu bakal ajur te ngamtip amdon pensyai ne amdon ba ayu ne ngamtip shu kata te haba pule komen las tu syai ba istu bakala idang buat ba ngawa ade manga ba pelat de ngang ade tang unong pensyai unong yarap lem i bomyo jing tip te ndai istu bakala telada don penang jefir ba stu bakala ngam deire uba pelat ji tagi kampulit de ngade tang unong yarap mat pensyai lem ban yarap lem ya ki bom tip tang kata kawai te komen biang sa kawai biang pat hun ma da jing komen yang no nai pen mi jingkren shu phi kumni kamantoi ka jingkren jong phi ba le ran breu te le ran ma ine le ran mangane ngam tip shu mano ba le ran re na kaleng jonga ngam le ran re inong komen pat ile ran maroi te ngam so le kita jong komen ale ka badai de kisutu bakalahi te ngam la le kata re ngahaban pensyai bade yaki we pat yo kisutu bakala segi we pat te kamdon kum kata ngam de wa la ban pelaj ta kam ande la ban ai kamro te kidon ru ki ba pan kamro nanga ki ba pan kam te ya kata ka video bedeng sasana bedeng ha kawe ka video next na sasana ya kata kumno ki wan pan kam ki ba klumar spangki documents te ki documents ngada batai syai ba ya ki documents kabadon kam kada bih kepor mare bat por interview lada pipoi ke interview te hakaba pendap online pila ban pendap kono kono ru te gidon option por online gidon option lain tadi nomor kipus ketika 9 ke 12 bat ka degree te bal ong tu ba highest qualification te nomor pi yo ban apply lada pi yo ban apply ta ke pus ab subject baik kanan te hendrei hak highest qualification pila ban upload dakaten nomor katen kalau important pimla mla re ban le ra da kanan na ko ra da kanan lo ga junong jing dunong ya phi nomor ba katen berkanan katen kham yo katulop kaya pher bat kanan takadau piaban ai da katen te ha date of birth hang tu ngaladap ong syai kadar hang tu te bun gi bom pat su ba pila ban upload da ka admit card la bande admit card kelas 12 na la bande card na kelas 10 ini kono la nek tu gi ke kelas 9 kimdon te gilam upload da ka date of birth te kawai na ki kan accept back nomor kan check nagi tu hi ya ka date of birth te kam lele la dapat upload katen ada degree ru ada upload katen ru kam lele te ha bai dei wa degree ong kibun pha kim pat yo ya ka degree certificate te la dai ki bala pas lem te phaban le apply no wood khnang nam ta ka jing su ko jong phi nomor adik formare fi don kambek haji sha masen pas tangga tu kan ne la yo result ada ben le apply no rei kibun pha ki babu teng kim kan mau ru ya kata ka degree certificate te kane kade kajing bakala ka jongki bagi buteng la nek penslam kim ong bakam don kam rem ta haden dak hedon kam te ka turu ngala bong lupa ba
haba pendap online ngangam tip ka accept nem te ka syong hapi kan persyang lada pi upload da ka marksheet lada ka accept te biang te ka ba nomor tu ka highest qualification ki ong mai ka kem ong upload marksheet te ka syong hapi kan pi upload marksheet ne pi upload da ka degree ne da ka certificate ne pi ong mai highest qualification certificate te ka syong hapi te ong mai lada ka accept ka biang lada ka accept te pido te nre shu umta pimpat yo nre ka por mare bade pia pra load ki dokumen nomor ba omba ndala pendap mental ada confirm load barok successful load omba ka por mare ba pin nom sha reject back lada pim biang ki dokumen skumba pi pendap te kata ka we pia per khat ha te ki don ki bating ru kini ki ba ada pendap successful nomor ada siu ada barok kiting ong ban mar ba ka online kala sange biang te kim patik padu bentar lanu kan sa pli biang te la don ru ka jeng dawa ban pen he ka snem te gin sedon ki hiru ran hetai te nomor ka website ngatrai mar ba kishna ka ba kamla ban kit bun ki documents ne kamla ban kit bun ska por pendap ba bun pa pendap te kamla kala ban hang no te ka simpor ban sana te gitu ki dep te la biang mdon kamshu ban ong ban hap apply arsen ya kaju mdon kamshu te ka jong pi kala biang te hadin beden da kala long biang la da pi ko ban check udon usain login pia ban login gain ban check mar bai ka admit card jong pi pia download hang tu hi la don lupa usain admit card download admit card de ban login pin ha ban login don mobile number jong pi ba pp register de ka don captcha den don OTP ban yo ban poi ha ka tu ka ban check ka profile ka jong pi ban check ke jinon kam jong pi baro ba pila dap siu kum ta ter mar ba kidon ki ba nang apply tang kawe ki ko ban apply biang lada kilong eligible te kila ban apply arsen ngada batai lupa ba spu bi bakla ketang kemi ketang pa pila ban edit biang re ka qualification ba de ka snam phinom la ban edit tang bot ba phinang la ban login bun sen hadu ban nakut ka tarik ban tab kam kata te seperkat bai kata ngada batai te ki dokumen gibun hai ki ba kumar phang ne ya ka ID proof haka ID proof ngadap ong clearly ba kawai na kini dere ba penbiang baro kidon gi bastu bakla lara phim don ke epic okay lelei mar kidon gi mampat yo epic lara phim don adhar to lelei kawai de bendon dere ong ba hab don bro artali lai tali dere kamta kane long ban check pi por le mare te phi hab don kawai ni gini phi hab don ke epic lara phim don hila bendon ke adhar lara phim don hila bendon driving lesson la hila bendon pan card te gitu ki bom don pada ngong ba ID school and ID college kalong bet mbar phim pat don te lara phim ko ban use kita phim apply no koloi ka adhar ne ka epic te mud bahade armnai te la dabio lo ta la apply ko ne ka epic le ka adhar la dabio la koloi kam te wadam stu bakla kemud kawai naki dere baro hapen don lo tang kawai naki ya ka ID card kan mau te have de bar ka kedai ka number age ro ya ka bonus mark certificate kinang don ro bastu bakalang ong batang ya ki badon kana ka age tai ka badon kumud ba tang ki tu ki sports person ki NCC ki badon certificate pat ki hum kan tang ki tu kila ban laki don kila ban apply la phim don did not apply phinom yo bonus mark kamta kan dei ma don kam ya baro tang ki badon ka badon kam ya baro kolong bai tang ka passport size, ID proof, kawai ID proof, libin don baik, ka silterai hab don baik, and ka age certificate kala mandai ka kano ka admit card, ne kano date of birth, libin don baik, then certificate of highest educational qualification, ba filan pas kelas 9, filan pas kelas 10, then ngong baik ka pas kelas 10, nomor pio mana apply tang ka post kelas 9, pia bios daga kelas 10, wala la pitik kelas 9 ro, nomor ba kape katulop ka salary pay scale kaya fair kanan berkaten wala dari ke post kas 9 ada to mention ke lali te lelei haka por lej mare ru ra kelas 10 ra kelas 9 nomor kelas 9 penjenjar te kidon ke bastu bakla yang ru saya ka registration kan ngaong ba markibun gibom don shul aslam game juri ki certificate lenai ki baro ki aslam kibun ba game juri te kal aja no sine setai ya ada phim don lelei don kami ka maksud tang bang ong bah kapor mare lara don jing bakla hang no pinjin jari mapi lada pidon ra kata kan tengah ong ru ba pidon kam ban lej pha counter sign po di ai ban kamsuk
lada ka jep nuk no perumre rak pej kane kam kalong kam ta gisem ga jununa hang yang tai te lada pila ban pha counter sign mun ka tu ka jing pha counter sign kan pen scam ga makshit ka jung phi kelas 9 pas hoba te ka snem rong lada batai shai ba de ben hapok at terus nem hau shi tarik Januari arjar pesau la tam shi sngiru la kut la tam ntar la kut te kitu ki badang rit snem ro ki baduna shi sngi asngir kitu kinom yo shu te ki badang rit le da phila banang puli shwa ne phila banang ap shwa kan ngabun ka chance pi dari bala he te habai de berkata ke relaxation ban extend ya kata hadu bentar 4 jo jing TBA te tang dala yu order bej insala ban pensisya oke ba la extend hadu bentar 4 extend te habai de bertaru la dak extend te saya pej tengah try pila syai kedar habai de bet kine ki jing bun ki bastu baklama ki balat stu telah biang te nomor bun ma ki ba komen kali biang kasnem kali biang ka hat kali biang ada batai lu di kita barok te nganam pe shu kita nganam batai shu ndai kidon ki bastu bakla pada sebang ini dokumen te ban seri ha batai biang sasisin te kapor pendap ngala batai pendap kumta oblot ya kata mlele do ber kono ro pipas kasnan oblot ya kasten rum mlele te por batik pada madon option tang kasnan 12 wat yude tik kanan marwa pas kasten ada fil kasten Pimla ada ban somit daga tuko fil kasten siap somit dahi daga kelas 9 pas ta gawe tangkine higi jing besai ngatrai pila syai kedar higi jing besai nagale jonga te tangkine hi kuble subun